الحمد لله العلي الغفار، وأسأله الاستقامة والإدكار، وأصلي وأسلم على النبي المختار محمد وآله الأبرار، وعلينا معهم إلى يوم تكشف فيه الأستار. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، المال أذهب عقول بعض الناس، وحتى قال أبو زيد السروجي في كتابه المقام لما قيل له: نريد منك أن تمدح المال، في بيت طويل، وقال: أكرم به أسفر راقت سفرته، معثورة سمعته وسفرته، وقد أدئت سر الغنى أسرته، وقرنت نجه المساء خطرته. بيت طويل، وفي الأخير قال: لولا التقى لقلت جلت قدرته. سبحان الله، لولا التقى، لولا مخافة الله لقلت جلت قدرة المال، كأنه يشبه المال يشبهه بالله سبحانه وتعالى. ولكن لما قيل له أيضا: هل لك أن تذمه، هل لك أن تؤتينا أقوال ما يدل على قبه المال أيضا، ماذا قال؟ تبا له من خادئ ممازق، أصفر ذي وجهين كالمنافق، يبدو بوصفين لعين الرامق، زينة معشوق ولون عاشق، وهبه عند ذوي الحقائق، يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق. واهن لمن يقذفه من هالق، ومن إذا ناجاه نجوى الوامق يقول: لا أرى في وصل كليف فارق. سبحان الله. haray e wata firtude ɗi gimɗi ɗo fof, kono mi yiyato on tun objectif majjon. Goɗɗo gono wiya Aba Zaid Sarouji, ɓe landinoma ɓen: ma mawɗo ko honɗum yiiɗa an e jawdi, est ce que aɗa wawi mantude fi jawdi tigi tigi? O wi: nam. ɓe wi: wolnimen. O wi: hay hunde mi yiyali ko teddirowa jawdi, mi yiyali hay hunde ko wawi huntude haaju neɗɗo ɓuuri jawdi, mi yiyali hay hunde ko wawi wadde golle yeɗɗuɗe ɓuuri jawdi. O wi: d' abord sa sinano kulol Allah, mi innayno jawdi e mangu jawdi ndi mawni. Non ko Allah tu wiyete mangu mungu mawni, safi o nandinayno jawdi e Allah tellement ko ndi wawi wadde tic tac. Tawa ɗo joni min lammari fenande, kono ɓa lammari jawdi, mi ƴetta goɗɗo mo mi soka vite fait nangemo, non fof jawdi waɗay. kono ɓa ɓennimo kadi noon yo wooli fi jawdi ndin kadi bone mayri on, ko adori ko tabballahu. Subhanallah, ɗe gande fof tabbat ko firi ka. Tabballahu min khadi in mumaziq, halakuye wonani jawdi ko janfotondi seede mum. wallahi jawdi ko ndi nafima wonde ndi yehi. sa nani giɗo gaño ko jawdi, kayri ndi wi fannama ɗe wondi fus a heɓata ko simi yehi. dalil on, iɗa faala sodde ɗo suudu, jawdi ko marnoɗa ko ma uyto ka compte ɓore ɗo yaha si hendoɗa ɗo, sina ɗum jamais ko ma toujours chiffre o yaha. sa weelama ɗo ɗa joguiɗa 1000 euro ɗa faala sandiswal, sa wi nayo ɗi manque ko ɗi woni 1000, kon daññanda ñamata ceerno. nam, il faut jawdi ndi yaha si ndi adda nafoore. ko ɗum wasi o wi: tabballahu min khadi in mumaziq, o wi: asfara zi wajhayni kal munafiq. o wi sa yindi no ndi waɗiri ni, sa ndi feetina yimɓe, ndi wawa naafiki, o wonda on seedata. o naɓi ha ka feng, o wi: wattane yila almalu yad'u ila irtikabi sohtil khaliq. jawdi no nodda e faggitagol ko watta ha Allah seytina. par ce que sa heɓi jawdi a wattana a bewa e joni, a sikka a hooloto joni, sikka a wawan ko anje yimɓe ɓen sa fof. andi ko ɗum heɓuno Firaun, ba Allah newinanimo piiji ɗin fof, titigi ko Moussa wolta ɗo: ana rabbukumul ala, min ko min jeeyon on fof, ma alimtu lakum min ilahin gayri, mi andana on laamu sina ngumi laami mum. taw bewi heɓi kala ko faala. donc ko ɗum mawɓe men ɓen ɓe maaki yo Allah dando en ngalu bewnowo, yo Allah dando en basal kadi wirtowal, saabu kadi sa heɓi basal ɗum kadi ko albalaw goo. joni noon jawdi hino mari pecce tati. feccere ara nder nden: yanqasimul amwal min haysu hadha tartib ila ma huwa tayyibun halal fa huwa almatlub, wa ila ma huwa khabisun haram fa huwa almamnu, wa ila ma huwa bayna dhalik, yani bayna alhalal walharam fa huwa almutashabih.
فالإنسان يتقي المتصابه ثم ويترك أيضا الحرام ثم ماذا يتجه إلى الحلال. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا لا تأكلوا الحرام أبدا. jawdi on ko peccetati marde wago toon ɓittien haray goo no toon laaɓundi dagindi ndin ko ndin ɗaɓɓa heɓori ndi lakkere ma heɓori commerce moƴƴo ma heɓori kala alhaali no ndi heɓori harno laaɓi ɗen andi ko wiyete ko laaɓi e heɓori ndi no tuuniri e wondi ɗen andi kadi ko wiyete no tuuni en ala nadde e sarhu ɗum e heɓi ndi hakkunde ɗon ƴetta ko laaɓi e ɗa kon eko tuuni hawtindira ndin ko tuune ko laaɓi ɓe wiya pottinde harmudin ndin fof ɓe wiya pottinde ƴetta ko laaɓi kon jomirawo subahana taala wi ñaame ko laaɓi dagi joni noon wolta tun fi jawdi tuñudi buy maƴa sikka tun a ko beere ma dorogu en tun fanda la almalul haram laysa ma ukhidha min almuhaddirati fagat walkhumur la bal awsaw min dhalik hatta almal idha lam yuzakka فيعتبر مالا محرما وخاصة إذا كان صاحبه قد قصد أن الزكاة ليس بواجب فيعتبر ماله حرام. نعم. ومن أنواع المال الحرام الرشوة والمال المسروق وبيع الحرام وما جمع بالغيانة وما يشبه ذلك. الوقت زاهمنا لا يتسع الوقت يعني لذكر كل ما يتعلق في ذلك. jawdi ngeenaari hiɗa waawi waɗande goɗɗo goɗɗum hara ko fi Allah hollaamo tawa ko an lammina on poste ɗon hiɗa yoɓeede ittina kadi yimɓe ɓen watta ɗon ko ngeenaari noon ndin jawdi no harmi ɗimmum ɗum wujjandi almasroq ko jawdi harmundi ma an a wujjata kono a organise fiyo wujjo e addane ɗa hiɗa tawa ko jawdi wujjandi noon ko association de malfaiteur groupe bomɓe tammum ɗum yeeygol ko harmi kala noone no woniri en ala detayude koko harmi waɗa fijirtake neeɓum ɗum kala ko heɓori janfa tik tak no kar no wawi tik tak yonti watta hila en ka tik tak naati o haray wallahi wattane hila ndin jawdi haray hindi harmi guro mana lannata